Ta'ala wa barakatuhu. Tengweni watukufu ezimamuzo ukazini wona wahandani nde ujozo hamba wona wabili elisani kenjema wona wararu ematsoya huhurai ngabo wane uonde oheza ngene oboshea abonge ngamjoni pata makara nzima haukai zijouja nziro nganzo mzifasiri bansi na uzanzi hanzaribu madama owanashe wela tafundi ezisabu zo udanganyi wona mrongozi bokawo rongolwa no warehemlwa walobo hakijuyu wamba ikamra nsihila na kopozo toto ngamjo mwambaneshi menyo uwanzani hambarambie hambabahi wanzano midumiziro donkodo na ukalensi wa mduko tauwa tauno batsa ndo motsimwa yabo nekezi tendo kazi jadungana abo mtsinza kongo waonda basina muda banu harumale jijila mbeni ronombi romelen haukaya zenye chaguzi za swabilhana nele daholameki zodo fanyiwa tena zodo fanyiwa shaiza bire safara lewa inu hata zevoti zinu jazirewa alhakika tsonombi romelen na mizi nifanyisa darasa darasa yonga mnyambo banu ngejoka ushahidi maudu ngamjua hamba tizamba haukanga bandu bokao wafanya hama banu mbeni unu mjimhuyu heze nyumba nandele sive neshe janga rashiona harumaze maraka za heze votizinu hateje honda abange hizo hakika ngamshimiwa daba amanzo nshimie harima opande bokao siwono wandu bokao eheli wakaujeleza harumwe manzishi yao haruma zerezo sosio walo mjini mbeni siwono hama wakahanza waonese hama kweli ngwakubalio ukaya ye mtukufu esfa shaeha ukahamadizo ngwa aminio au ngwa mwanzao homonenia yode shatonga leo wafanya kampani hata wakafanya kampani hata yajia votiu izonde zanongo na kaujanzi prove banu parce que mimi zo kawaida hangu juyu miti jufanya kampani c'est impossible miti jamba mndu kadwanze mnduoi mi hanza ya mndu heze faliki ya hamba neze fikira ya hamba abo wewe ngamjo uparaba hiweshile ye mndu shanti na jwa hudrage wanze mndu ni mwanzao yomengo ni mwezi ankida na hanizo ikao shahidi wa hazo tizonesa uka tikahadera armwe parti ushe kabati mndu yani dragena nze parti c'est moi-même naishilia mide na amini yefikira abo haruma za ankida za kihangu nizaminiyo miti juu para mndu ende anze mndu mikaji yone mano kaunje jofanya kampani ni parebani hangu au mwana she wangu au ninje malahoni au nunjile tengo ndamba ndukaya na mwanzeo ya mtimwanze yode mane kao zerezo manjo kaujanizo banu izonga zonao o mahalanika odo zanzo zende zotirezo maza kifuma atu zangonjo kazamba banu ukangabo problemu ilo nziro haruma omji wa hatu uhusu ze generation pia vatsinesu ala ya ukaya ngamjo kamru mwenya famba ya yekazaya ndumwinya famba ya yekazaya izo sanga mjuo
haukamndu mwinya famba ya utokana mahamengo minane harimpira hahara urohotera na balaza mwana ulona mahamengo mine na mitanu izo nsuli ndamndura jana mbiyo kaya nsuli ndamndura jana mbiyo kaya ebanu oyi noyi izo tsindi zonlindawo jabo konga mziono zere zonmezono jinengo azambao kaya okay jabido yende ba emwana shewa hede hendo izo ngamzishiyo antukaza trezon manjo zinjia hakuyu tsazila beshwa kweli yode kwe yani ibidizi kende kweli shaho mahala ni mimi nanzoni njie ngamkomeyo ze generation wahu mwemabani hanyu bo Shamsuddin Mzawiyani do wahu wanyu bo Shamsuddin Mzawiyani bo Tajidini bo Nasihu wa Swahab bo delebe alahani ni mweleza nukaye problematiki ile maombeni bano atazenogo zinza juha gafala gamsubutini mwambie nuka wahuwanyu wakahimile sfashaye waleo ngamina yakinuka hata isfashaye hawaye ngujuo ukaya walandu wakaula sibiri shakabati mndu mzima bala ulona mahaba yahe naye simwambia nukaze profuzo zihimi kabati mndu mhuwanyu harumwa huwanyu makadre walombeni yabo leo ujosubuta jire zone ukaya zankilialo ni zone shizungu shinjisha Facebook ya shisisa Facebook shin kabati mza ujona biyo ka shizungu hisho hakaushiswa majuzina jana askwendi sfashayo hawo iwaye hende harumwa election presidentielle zondahu zomeki hunu kabati mzima ndanya umzima watowe archive ya posto yabo halafunga ni mwambione mndu akaushinda nesfasha yohe makati yao yavotiwa baina samai wal ardi ani yotsenongo rajojo paro compare harumwe domeni paskwe mhadi najibu nesfasha ehwa kabati kadre mumbenar mu wahuwanyu bona suihu bo Shamsuddin Mzawiyani bo Tajidini bo Abdullah Mwada Kasim kabati amazoni mwanesanuke konflilo mbeni owahuwanyu wabiridati waharukubalu kajide mwabidi mkema dhamana leo mimi nsunji ya haruma suije za ukaleo isfasha hadi akakompeta bidavotiwa wi auti wi hoti ni honji yao njaka fanyila mndu siasa hena mndu akahenda voti ntina ujo hamba mndu kaenda voti woi maudu joni la umukaya maudu joni la umwambo kaya oda ambene na mvoti no ekivoti mndu natso shilaya mndu uende wao mndu natso lo drage mndu ande avoti mndu sa iyonga biclair shanga mozono se hipokrizi ukaya ze texto zinji za kauswa Facebook ze publication kafanya Facebook unafiki tu parce que compétence sfasha ihwa ngawe mieux placé ujuo kaya isfasha compétent ranzi hale itoleo hakavotiwa ena Muhammad Najib mruko hata katina hata harumwe domeni yinu wallahi kabati mndu harumwe makadiri walombeni yabo ya joshinda nonese posto nzima ya hahe ya archive ya kahone sokaya ibidiri voti sfashai harumwe makadire le umajitana shizungu shiji mwaka ususa Facebook kabati nzima alors je prouve bien avec confirmation kaya nyiwandu mwangamiziwa no waze wahanyu pasko zinyakati mwabidi mrenge dhamana mkiri mhadala mwamba oye mhara ukama dhamana wakati yala adhimu bo wanashewanu wa wondo wala zima keba dhamana leo ijale unga ronono kwe kao kartu kajala adhimu handani gamweshe leo au kanga wanongona kaudoziwa za hanzima solidarite ensumasaro yenda solidarite hafanya concentration za hazi solidarite basi tishara zonuma za wandu maduhazi ukaya no yetsinde abidike nge solidarite aba hebidike promotion fulani ija Professor Al-Hussein wa Fundi Ali hafidhahullah msubuti bafaisha kritiki harumwe promotion ya wandu maduhazi generation kuza watende wabe solidarite bamba hitsa ilaba iserengwa na toto de yakadwararu emanama nasirwa ben manze
ensu yanji ya harumwe fonction ya solidarite haridi hareceve la même chose kange moto mtiti kejala adhimu ya fenja adhimu dini wa Abdurrahman Mahada Swalihi ensu ya kahenda meri eresonnement yo na wandu maduhazi generation za hao watanu tajidini anja hospitali yo konkururanzi ya kompetansi mabani hahe wenji wende waramase dossier mamba kamfanya kompet nuswabira bavunela regeze dossier zao pasukwa kailo kakwa na hundra tajidini ya hundu mtihani hakansi hospitali avec ça toujours wandu bokao toujours ngo ujuma uraua generation za do wahuwanyo watano Abdullah Muhada Kasimu ngamweshele nsura para salimani soti pia makadro huwa wanti pia wakasalimani makadro huwa wanti pia kasalimani base shapsonga wandi sore jaidi ngoni Abdullah Muhada Kasimu hanomewa Shamsudi Mzawiyani wawe promotion waona suhonti pia wakaona mzabudu bazima basuka mzabudu amangu travene jeunesse yeta wa de promotion za huwa na shiwani mrindi mtale kahari mvuru mtsambaza parce que mkana wandu ma generation hanyu mkaanze kenda wanashonyu do warengwa Abdullah Muhada Kasimu problemu zandi saya fitina linjia keja bidarengwa atashi abonge tina ushida nkensi ni waze moja kwa moja hata mpaka ije hisi alors mimi mruna hamisi deba ya system za competence ukazifasha hade competa utude competa izonga mjokaya hena mndungu juo sha zona nzoni prove banu wahuwanyu nasu Abdala Nasuhuddin wasfa Abdala Shamsudin Mzawiyani lebe ya lahanyu lolo ntipio wahuwanyu kwa atitayari mbali yangani mabioni pasukwe wanasiwa wajinasa wakati yabidi wabakisha wakema dhamana wamba kweli wasomo shangwe shilao wababa hao aloro wababa hao watangisanayi pasukwe kwa jakubali warega dhamane saladhimu wakema dhamane sabidi wanjie harumwe marengo ya ladhimu wayanjie waharaya alors abaha ngamona uze consequences parce que ngwanzo ware mpira mridi mre abonge mimi uodo zenyi shahidi loni zo kakabati kadre ya ataziwa solidaraja wakati Muhammad Najibu yakavotiwa nesfasha ehwa haruma za voti za presidency zo mahaju mahayabira ngabwa magasta yariri votu pano bemruwe jiranda na kilinji bemruwe jiranda muhuru bemruwe jiranda kidihi bemruwe jiranda na ukari hanza shariata bemruwe wallahi za sifa hizo zote pia wanafiki wa wazanzi hanzima kwa nzima hauparo wanada mwendo wa votes fashayo alors ngami sur et certain uko wanrua kaula sibiri shakwa twanza isfashayewa alors kwa twanza shamu emanange moto c'est ça yo ndizo wanzao kwa tayari mwana shewao yarengezwa amani sa zonga miswiri yo ntsuba batsa tena na babuhe mduha azarba generation za hanyu yaje yambe ngumetene deba za ujeleza abantu ze provu pyangizo ze provu pyangizo alors en faire za compétence izo hena mromono mwambie zo ntsulinda shanga mtoreyo ukana babuhenyi makadre wa huwa heze promotion za wanu Shamsul Mzawiyani mrano nese posto yahe yesisa tusfasha ihwa yakavotiwa yena Muhammad Najibu yaonese heli yaonese izo nesa leo kana mvoti isfasha habadi aladhim kabati mdulo nata archive yabo na zintile utudo mjoka isfasha haye kompetent tilewo abonge mimi ngamunikonusha hidi manukaya wallahi mbiridati iyo ngamina yakina ukaya mchoja ngamize shaka bati mru ya jozalwa ende yasomesi warda jambo ka bombaba awezo jona bazo nizo njo hishia na hizo nizo mafanya abonge namdiwa zebaho kama dhamana ngamjofenja abonge msamja mbu wari msambenu wa yembwana ndo arambu wa hujimlifu eheli mwenda hinye mfanye kampani ya wananoana shewanyu harimwe mna mafiti wa voti za uraisi zinu
abange abanga sitayari sheleye bakari na uvunza mahaminji banu ngamjo handi soparando anazikuruja mabandani ukabanu na kari na mwimiliani tena ngari mwambia woni nduna tsodungano handu za kari na mwimilia tena do wenji ojo milwani mwanashiwa ho bani hangu shangari juwao ekai system ndiyo kamna ufuzu nduna kubali ukaba kweraye jamdara ruwa bomdamwa hobiri mndu mbiri dati ngamconfirm ka mbiri dati wakati wanyu wobiri maana kuna utokana Rashadi Telma kuna karna ujokana Abdullahi wa Mhadakasi karna ujokana Nasudi Nasfa Abdal karna ujokana Mzawiyan walewa karna ujokana Taji karna ujokana Adhimu wanelewa karna ujokana lebe ya ilo leo mridi mdori para mde mwake madhama mjoka makochindi haukaizonga mjuoka onruwe nyafamba ya ajalao unruhu oko akiriwe chile unruhuyu beshwa oko azaya ajalao ndongo mbili unruhuyu na ndongozo zina abonge zinu zintiza handani izo mwenda mwangala harimo mjini mbeni banu paske wana banu ngebido kubaluka mbeni hunu Brazili kuna utojokaho terata maminji no wajua unga wenji anu uzo kweli we ujua bale Ronaldo lakadoja mpira Adri hakadoja mpira shakana ujoba kishom Tanzania maminji paske walo dingweni mwae ngabo generation tano zo dingweni mwae deja walo makompe walo tayari waro mpira abonganyi wando tsodora mahamili muhebo juyu paske kuna ujua hambaga wena mvuata ndinonga siwenjo dingoni ngezora kahamba leo ngamkao wa kinaivu nezamenyo kinaivunu utopara haniha harumanyi ezamenyo kinaivunu utopara harumanyi bomandu maduhazi ezamenyo kinaivunu utopara na harumanyi naboko mjere wanai mjijere nai paske mkubalu mkaa hansukaya kamna urende hawa tukufu harimwe marengo ya dunia ikawa babanyu kwa jambaliani tifikiri wende joka ukaba kwera udobala mbaba hapa alona mahamengo minani halor ije za mazahu isa zinu yotide fahali yotide heliza nongozi fonctioneo bonge wakati yabidi mkema vama na muumenye tizamba androkaya deba za kompetasi za meki izo kazi jani husu tina unji hata moja tina hinji kasfasha he kompetatu kompeta ngamonzo jona bioka yesfasha he saka votiwa yena muhadi na jibu haka kompeta ukaja ka kompeta wi unaone se posto ya haho waparo wandu ukana rifadhi na rivoti yesfasha yo bado meki atujo hifadhi abam at yonga mina surukamba babi anzizi yesfasha yo ngujuo kanga bandu watoka ula sibiri wanzi hendongo Facebook wa sisi shahoka waka uzamba homone ni ya no paske ze sifanje maze sifasha yewa izo ndizo mwakahu mwambati votwa hizo jana lewa izo ndizo mwambati votwa hizo jana wejirana kilinji msimvoti wejirana muhuru msimvoti wejirana na sharia na ngabo katika unge bidwa welewe msimvoti atangabo amba ke ngwajota bwavutovo tu pando wati votis fashayo leo leo ngama nzo jera mwaminu kaimana mwanzo fashayo havotiwa mekijo hifadhiha nyina ndrabo tizamba uka nyina ndrabo yomba biyo nsitengwe mbidi onge yode mana kosi ando amadasi njajo juwa bo njaka yihoba ijeketi jokavote njakavote shami kajwamba mndukaya dwanze mndoi bami mwanza jamais mitiju drage mndwanze mndu parce mndu nikao mwanza ya kilea hangu deini bali yao ndena nze mndu alors suwabaho ngodo wamwishile mwanze au mienga mjopara wamwishile chantina ujopara mndu naboka dunge mndu oi bawe ngojofanya wafenja ya kilia kaunibe habala yo ya hangu so fanya akidia haho uende wa mwengaria au ke kumwengaria
leo abonge na mdojo kambeni bwandu maduhazi banu mzaliwa wana shewanyu ngamona wala tima bani hanyu ndo shamdu hata ya subuti amboka ya Yusufa bana Shamsudine shababi kabati yeti shababi sijam tarma debajizo huvotiwa wakamwanza base tu sijam do tarma ndogozo kamtite virgule yabo mndu hazindo mbeni hodo mala nikao bahama shababi ya mahamengo mirandaru mbeni ho basi hodo mala hama shababi ya mahamengo mirandaru osubutiwa para wandu bana bahanga ndo akatowa hatu bala wari para bunjilioni wala ndo na mahamengo mine na mitano waparandolo na mahamengo miraru na mine au na mitano asubutiwa ambao kabanu ndo akatowa hatu da kutsamba do wahangu shangwa bodo akatowa haho bakati wa haho bahimbe ni mando banu uko unjaparo tsomoka yode za hadi sandro nyafamba kwa japaro kubaluka owenji wa hao kwa jab illa man rahimallah sha kwa japaro kubaluka wazaya okwe kirichilla dhaman paka mratso hufu bonge izo ndize kweli ni makadre wa huwahe generation ya wanu Shamsudin Mzawiyani wanu yonde sabuzi msampanga muwape una rohombi arumaze myoza hanyu paswe kamti tayari mjuse matwaru mwenga zijane komori mundu wanankarara mawasomesali koli ondo walo madhamana harumaze banki harumaze idara hizo haruma yonsi pia mwele wa ukaya menyelewa wakati wa hanyu tilwa shonga mjaba hamsi utoramka atika mtina zorenda ababa lukaya kena ukirimwa na shiwanyo akedho amana kena ukirimwa na shiwanyo akena beni akena beni lo doba hiza mtanga kena ukirake tajiri kena ukiribala mkansaba kamtina haze katsukala wana shiwanyo wanzo watapale maisha hao mwarede wezi wasa mwarede wabalangu atingo fenja ata zenongo zambishwame kiho ukabala Shamsudini nge mwanzani wa Fuadi Abduhaji balang jokiri wale wanabala wado menya mapesa bala karna uzijua pia ze fikira za mafitizo pia mzikalia ono ongeza nugozi nungarjuwao abongeze miona zimwambieni wahuwanyu walumbeni banu ukwati na nugwe kati rohombi kwati tayari mke madhamana pwembari shatuka leo mnuja kaujadoni hada na biokari leo ndabo ari na mvoti bade kompet alafunga mwambo banu risala yinu ukazenrongoza ajiri homeki vamana wakamili wa mji mimi simambia nuka kabati mdujo parisara hambeni yabo tsolo tsokampako huransi hodo shilo wandu wao wa udingo wona wambari wana mji wa huwa wadingo bira wambana wamparaoni wa mtana akili wa mtaoni zoje ebano miamjo karanga mfanoje kale oti hono na malezima leo homdo ndaruma idara hamademeki wende wala pize wende wa dora mahiyo wado kazjalingana fundi wa Kamila Muhammad Najibu kazjalingana rongo wazifanyo meki kazjalingana ilala maonesao ka kutizwa amana wa ukazwa amana haruma malahu hamada yada paske ngawe na ganyina nyitunguzilo daraja za juyu za mshin za shinda za subira za hanu nridinu rekebeshe batsono posto we sisa Facebook izo amferi za Shamsudin Mzawiyani kangu joka uzinjia kana kauzinjia sha antanke mrumu mbeni mirongozi ya sisi waru mazerezo sosio zila eshinga zijawasha nze washisisa bala kujada Shamsudini bala utsoda uhanduza he kamdu katujo uruma shinga zijana shehensi baba ntipa kamdu mdu haza tojo shinga zija akamvula nati mdu ya zalhad abonge mdojua wakaurumile makalima ekangwa nzorume mrongo kapuhule nja jumbe lotitso kamfaume
ilo vala tsidomba vanhu volirumia le kalima lila vala tsidomba vanhu volirumia haukabo kahanza ya janje uhanduza hobaho ya hutowe manani izo ritso hanza zijiri ila mirongozi midziro ati mirongozi ya mrudhu amana mirongozi wayanzi haile mwana Najibu ila ti mirongozi ya la timu yamba armazere sosiozini ila ti mirongozi ya kampani ila ti mirongozi ya faliki ila ti mirongozi ya kampani engeti ndabo ya kashe twanasu baze miyo za hoa na adamu kwa mrusubuti amba walati rongo anayi hujo amba hurongo anayi shanga mjokara nzimzinga roze miyo nga mjofanizo hahona haukale uambi mwanashua hoka walati rongo anayi haukazo mingoni bweze nongoza humpwani sheo domro amba tirende nayi honge kalima wayamba mwana Najibu makalima yala ala makalima madhiro shele haukadaho litohana wa huyu na jomba na wandu watukufu leo mikarantu shukuri ya nohimida Mwenyezi Mungu bati paroni kwa akili ni mndu mzee wa hangu ngujo jelani zingarenro ba wakati mihi sanai mzee wangu shehabaye Mwenyezi Mungu mrehema boya lala haparonunro teratika hangana mina mndu aniparabavuna na bukaya rati ba mndu wa hindu kangana hamba rati ba mndu wa hindu kangana atijwa ambazi jo humhoze roho zo handu zahe abongedo kaya ila demana mimi kamrambua mwanona nazia zihazi za habari za nogo za siasa zila za intervena na madeba za siasa paske zilawa harumwe norumwe hazo paske ntina ujoka sibabu babangu adelwa mzitangu adelwa tikahambanga rjori shinda nefa alikina fikira na hena mrambe fikire ya jarundu kaleo siasa nyure ndi haukaleo upomdushewo ulapize wandu demndu vongezo kweli kwa jamba zendrabu leo yode mana razi ya rajuzulu arumaze zere sosializo arumadeba za siasa ka sina ujoka ngamano no watukufuaho handu zangu leo waje wadelo kwa jambo waniza abonge izo leo mwana Najibu kuna ujoka sibabu ukaba leo efundwa kamili unikoa na malezi armalikoli yebido mke mfano ya hizo msomesao wandu molikoli leo abonge leo kuna ujoka ngamano watukufu handu zaho wakomelwa kuna ujoka ngamano handu zaho likomelwa haukaze nongo wazamba zile tsinongo nyangu ila mirongo zimiziro tawe huyanzia kujahisi nangamina yakinuka kuna parota hamdu sama iyo ona mitole kandasha sima hasutu eka haba na bazimanizo ngamjokea kila henge jujukaya ekema seram la wangu jojokaba la harongwanayi bazimanizo kana ujwa hamba samahani harongwa ye posto ya Facebook wiyo kaya na ujwa hamba samahani paske zomengo ni mweza atsongeza wandu hamada wa umbeni yabo zikao wapwa sheo dumdu twambe mwana shwa kaba nti samahani baba ntifanya naye demana ndo amanda sira desido kaya mbeni yabo gasino ndu jodo weshilia no wandu boka ona tso satwa ma ba utsando parori parabanu behendera weshilia akabora wajwa bahi aliwao abonge zikansi he namna hiyo abonge zikansi he namna hiyo izo ndeza unakahanza njeni mwambie ni mjuwe ukaye kampani yafanyishiha neze haiba ya heze posto shihu na jana karjaharaya shazenogo mwaka uzamba zinu na mronese arshivu ya hanyu mwafanya kampani isfashe uhavotiwa nsu yakavotwa na Mhadi Najibu akweli ngabo wizani kabatata wizani ya zende daraja mwamagazi jota wa mravo tu upando
norti mvoti bemndu wejira na kilinji bemndu wejira na jao abonge mguna jalie yatibadile ankilinji ya hahe bayo nde ikawasulisha mndu bahano akili baika mgwa benze ngamjohu mda haraka haukama mba yusufasha yuhaiti mndu andrazini baha barije eka kubali mafiti zondizo mwaka udomdea hizo leo mjuha hashana mboda atabozi kaurisa hobango ni huleheli mwahunziza ono wandu wahunziza mdo mwakata yari bala mtamuhema sira bala mwaneneze nwana shewanyu bana shanyu ngwanzo wake madhamani bahizo namba unyina ndrabo isfasha yuhanyi humjwa ukaye mndu wozingara dhamana ranzi hale kamjambiri la yaka dhamana nsu yaka hendari mwaze dhamana zila kamtina hata mzimolo namba archivu ya texto ya aborangu kwa jamba publication ya uparo wandu ende wa mvoti abonge bora mjwani basi abonge ni generation ya wana shewao kaze miyo kazi jamwambiani abo kamti wandu banyu alwanao abo kamti wandu banyu sha nyina ndrabo kamnabjwa hamba Shamsuddin Mzawiyani kati kompeta hanesfasha yehwa na abonganyana mji intellectuel surtout do maksusudo na mji omra wambani ngabana mji walo na doktora wana mji walo na elimu ya gestionnaire ngabana mji walo na elimu za usingara mapesa ngabana mji ingenieur mshindwa na nduko hata hotso signature yao meki mna point mna mstari na point walewa stari mna mstari daila point finalila na mstari jao point odratina po dratina goshi ede signature yawe kaurenga mapeso meki wandu hao ambana mwenzanyu banywa na nkarara kamna bishida mzingari maliza mji mjale onga manzo mdora mba ukaya Shamsuddin de uti kompeta wanda ya zinga kujoka kompetandi bandu beya salono jua mndretse kalima yokawe ikaja stahiki engu jojwandi mshindwa kabati mzima abo yakausisa publication Facebook yabo lona hata konti ya mji hatsoshishwa yo ni mrukao atesignature yae wale herenge fotongi yomeki yedo ni kwale foto yangalia ye desinye signature hae kama nzarege mapesa odo wandu wamshishanize mali na nyina rabo kamjaparo njila namfanya bunjila mkwambo wemba wa hiyo zonde za glorified ezemali za mbene kale ungazijulo abantu zinji yao jale wena mndajitana shizungu shinji anzara mbeno ko mzanda beno kwendi vanu ekowonese mndo enzia de yaibira au kama tso ya mjeni munyo de mbabo na hizo nizo mimi nakanza njeni mwabeni banukaya nresume ndongo mbili mimi timegoni mwaka para wandu wende wavota wativoti mndu paske miti jufanyila mndu kampani kama nzo mndu wamide ujwe manani mwanzao tinajua hudrago mwanza yode mana komiti jufanya kampani hambio kabo mba enda voti fulani mi akilea hangu de anabani mwanze mide ujwe manani mwanzao abo tsonda we mwishilie ujwe kango mwanzo au myengi wi yode hali ya kihangu shamonzo na mokawa ndo akausa lebe la akausisa za publication Facebook ababo ntipia nyontipia nyina rabo akesfasha yewa yena akiliranzi hale akavoto ina muhadi na jibu huo msubutu mabaga sitayari votu pado nori team vote ba jirana na kilinji hata maliza mji wandu mtawa watiparesfasha habano aliyo ba ikakiri hata mbaki bandongoza mikatiyo nyi humtawa nyi kamkirake mbabanu ya parabanu akidhamana wa mali haukaka voto ina mhadi na jibu no mvoti mhadi na jibu mratisfasha yewa bandu maduhazi abonge hizo njuwao nyi wandu mama generation zaho wa huwanyu bona suhudini bwanzu Abdurrahman Aswali botajidini Abdullah Muhammad Kasim les générations ya huwanyu je vous mets en garde kwa tayari mkema dhamana paske wajangamiza wakati aladhi mkema dhamana wajangamiza
wajangamiza zinangaza hao odhamana wota harumwezi tsoza hao wajonoma dhamana bazimanizo mwanzori tsodo waona ramba jau tinaujwa tinaujwa himilo ke dhamana tena na bora shadinge yabo na babdira mwada kasimuge yabo na bosha msudininge yabo na wanthimunge yabo na sihunge yabo wao pia wanashona ukana ujukaya ni mimilie ni mzima wapa ni ko directeur bahano impossible tina mimilie mimi jamais parce que c'est nangaza hanyu mzimenye tina himila mdu yabo mimi jamais nje gari na rinde na sede mzima yabo mbeni hunu Brazil unumdu kadoba kimahamili wesa hotera ngo jojula mahamili tu wenza haukambeni owalimungu uwenje hanu anazi owasomangu uwenje hanu wasomao wange kuna ujuka mahamengo kuna ujuka na mahamengo mine aba hana mitanu aba urugudu amba dahu hala wange si reliable wange izonzo habari kaanza rizambe kartsidoka na nrabo ritsidoka na nrabo ritsidoka na nrabo sidoka na nrabo ritsidoka na nrabo aukaminga mjuka hata waye sfasha ihwa waye ngujuo kanyi na nrabo knyika mwanza mtoka ulasibiri mparashi kali wakaka kamtitayari wanashiwanyu wake mathamana baha kamtitayari leo izo zirunro tuhambio kaya izo zijola pitali ya mbeni bala amwisho wandu ebanu la pitali kautufanywa odi ebanu la pitali kautufanywa ebanu la pitali ya bidafanya odindo tikambeni abo la hospitali hufanyilwa odika donzima zende hata ngabo serikali wa uono ajabu manelo hospitali ya mbenia iwa hawendri na ijisa wendri na maendeleo wendri ni no kwatu hunde misaada zile hospitali wa hundao hujimlifu hazo shatu juru nyiwa huwao mwimi mfalebwe na abwe tabu inu plasi ya kahanza inu plasi ya konkuru ngabo wenda iho afanye konkuru weshokata jide ya henda waramionde wabo shaze dossier zao wenzao pasukwa kaujoka kwa na ujwa hundra notajinge yabo tajahundwe konkuru kata kutukutu bala ngubiro bazema lizola pitali ede jashia waandro aduhazi duwapango omkarakara u akejejo kirawa henyubahe ila harumwa mahamili akejejo kirake na beni kejejo kirake na ja waandro maduhazi wanzwari wake madhamana impossible karna ujwa abona mchadamu afanye kundi mwime mwane no wanashiwanyu wao shasi misi wahanjume karna ukubali karna ukubali mke madhamana no wanashiwanyu ngwao yabo ona wange izonzo habari rikaza yabo ngungu jojelia basi karnabo mndu nafasi amjokes fasha yo hangu jofanye hazia hahe insha Allah haila namna kihahe sanaga Mungu Mwenyezi Mungu itibadili ho wana voti wanu kawa yanshangiria wikaja shangiria ni favorizoi yati domine wanu wana ndongo wao yafanye hazia hahe ila namna ya kihahe bai kamgwa abenze karna waza midaminji ngwaka usisaze publication zinu kwana subutuzi sabo yakawa sangwa jo kanga njo wavaya au ngwa jo vala na ndojine sha darejo warambuwa okangwa jo zikalaba hanu nekawa zikalaba hanu besha nzompado zotso jo rambia ngwatsingo jo andisomla pizza waye kawo kwa wanza isfasha ihozonrabo kwa mwanza na hado wandu wavoti mali najibu waranti isfasha ihwa leo wanzo waje warafungule suala la kompetensi na mwenzanyu
na mwenzanyu wongeza tunalezi riwambia wandu ambwana wekavangeza hao ekazi wafotoha tiza hatu niombe Mungu mwananyasi mzawiyani hamede mnekao harongoa utijibu mhadi najibu makalima yala tijomea utijibu mhadi najibu makalima yala mdahule pomurwa ha ngamujuo ukaya eti mndu otsoda za ukomelwa ja ukasandura za la janvier sitsandu wajao abongenga muhambukaya tijo tafadhali muwangu Shamsidi Mzawiyani leo mwanama Shamsidi Mzawiyani ngamu tafadhali utijibu mhadi najibu henna utsovada bwikao haufanyili yao ba ngabwa huwatu nazewa hatu kao hansukaya mwanashe wa mndu jwa mambaizo anzao mndu jwa mredezo anzao nazo haibu mndu ta mwanashe wa hisamaha yomengo ni mwemi somo wandu wa ijua waridi wayamini waloni hata mpaka leo bongeti johusu ya utimjibu nane jamanda yeti johusu ya utijibu bakaba na mzee wangu Hamza mbaba wa Mhadi Maathiri anipara anamba ukaya mrie delo mruka jibu saa hiyo baya tuwala la karemendro kaba na mwani hamamwana hankobe abonge ishaifikira hiyo uizingane ndondondo bae kamwa benzo wa huwanyuan zembio za sakafuni wazendao wajake madhamana mau besengwa jutta wala shasi washanrude shati denga zijayo. Assalamu alaikum warahmatullahi